Akale. Kali. Oh. Ai kan lâu, anh mệt lâu, anh record lâu. Itan đó nè. Oh. Hello guys, welcome back to my channel. You watching Wizzymoia official channel. So today I'm going to eat three spicy noodles, chips, and two juice. Oleh với này yan spicy noodles kalau mukbang itu na, kabul yan real fruit power coconut water uma, cuanin neta yan orange kumboka, cuanin chips. Lalu ini tergona cuan tayan 3x, kita list 3x and 2x spicy noodles. Super spicy thì nhá là mình ăn giá chú super xiềng của con kia còn cái con để cái này nhá thì cái khi xiềng trả được chất thế này là quá hoàn là quá căn bản này riêng bốc xí đó tôi cho lo mình một bằng gần rau phía sẽ मेरा channel को like करना subscribe करना और share करना तो आज मैं 3 spicy noodles chips और juice का साथ मुकम्मल करने वाला हूँ बोले कि चैनल पे हम लोग तो सबकी नाम लोग like सबकी नाम लोग share सबकी नाम लोग subscribe सबकी नाम वाली जो वालों तो यार ngayon ka channel Wizzymoia official thì subscribe và sáng khát tiếng là quá tiếng trép tôi không phải tiếng mình lâu like sub cho like share sub kula thì cho mình lâu subscribe sub theo don dia oleh video tu nak dan ho to chalo video शुरू करते हैं एक घंटे का बोल तक मैं आ रहा है ना हिला मत पकड़ मत हाँ ऐसे रहने दे जैसे आ रहा है वैसे रहने दे मत हिला टच मत कर उसको नहीं करेगा रखा। अच्छा इसमें भी ये सॉस आता है क्या? thật tốt về Kurang. hơi bia đấy cả dầu vách thầy thầy thế này ha em cho nắng chiếc quay thật khỏe nói là cuộc chiến ý thấy được các bạn không phụ là CM đó là cái spicy này một spicy ये सीजन नहीं हुआ। गर्मी बहुत है कहाँ? rồi
rồi. Tôi ra nè. Tiga pun apa? Hah? Dia Đây. Boleh? Kita ini Kita ini sẽ các video tên mình share sakula mình subscribe sakula mình like subscribe dan ya Wizzymoia official tin ka inda Instagram which kali sorry Wizzymoia kita ini Instagram ka inda kita din các video te mình subscribe sakthi dan ya wale ko ka video kala upload na comment na mọi người comment te mình share sakula share tên nuông thina अच्छा है वो अच्छी है वो इनको इसे कमेंट इन लोग आते हैं उधर चलो इतना तक ही करते हैं नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं चलो बाय बाय गुड नाइट